Confornati, a combat one com. Asante foot and a minute of bantama. That you need trying to different so. Or be a castle, what you word rubber your bois. Second the time in a city. Monsieur Sekai, young fun coffee. Well, we are not quality tree. What castles we are not free with them about your bachelor on the infant in Yakuna. Not true communicate your song. Not quality tree that Timothy would not train at town so when you didn't see Yakuna. When you might have a 2 foot drug when you were school, so I said the idea could you will. Oh, Asante Manso TV, yes, so Mosomba. Times are changing. Ghana mine, Mabusia penny me swansen pananam. Canina near the Timu rim, yes, sit down. We are not so much so Adani Adeswa. And Nedie, Adabov Company, was Santi Memu, Abedumie. I'm a dance so boy I am re. And chance I would draw a papa. I would do good dance with my dine home. Ebi de say, long span self lock, IBR, housing standard, Erotas and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nerve. Nina, a dime Oniama, Adabov Company, at the Abebway, your office Ankasa, ewo ehwia overseas junction. And a baby, you make way factory Ankasa wono, in fence ya, ye ben moba asorono. A man fit say when him before one the sanchez, a good dance so at the Amawo, impose a winnie will be a bet me a fraying, it was 0245 385109. Adabov Company Limited, say a dance somebody, and ye not one more a usimpitim. Bia Akwaba Edeba Asante Manso TV Dani Dejina Yesomo Sumpa ene Juada Osanabo so meneda etoso edungotre ewa fimpinu ene edionu enum yimu me mamu nyina atena sibiem Dani Dejina munim se atena se na ensema efa Asante Man ho amamre ene amane sadi Asante Man ebefa nentuma pa ede efra ena Dani Dejina yetena se yede eba somwo enti ene de yedru hayi gibre na de ohu bia no yemfa ensomo ene ensem no edoso de dimu akotene ebi eni ene medemu bo ewrem ewo Dormaahene asan aka ne hu biem ene ne sense ba kokoma speech bi ede akeka nsem bi afa Asante Man wede apote ena okan yede eba besomo sa enso ena Akwasi Awuah enso ejina asori dem aka bibi ede afa Asante Man ehu eden ena ono so kan wonsem koye mu so yebebo ede ra Ashanti Defense Force omonso ede petition bi asan aba abeto Ghana eni wiase afa nan nyina enan asubim eden ena ekoso ewo Asante Man mu hanum sei enede meni ajankoso esi enkonwa sam radio obechibre na de ohu bia no washe na yenso yede asomo eja ma wakwaba meji de se bibia boko nyame adom yedim yehu na achi so na to da no ode ne ho ashe da sie kakra so be ne dey nyina intende mijna ya shofo gina na mama wakwaba mejo aso boko yeda nyame ase abusua yebo ederem ewo doma na yenkonkwohwe de ekoso pote ewo doma de oho bia no mede ba beso mo na mmom kam yakoye se ansa na mede jankoso ebetwetwe enkomo ede afa ho ne ba kohwe video bi a efa Dormaahene ho sense me wia na de obia no mede ba beso mo ne nso ma menka se moyi ansa na yakọ dane dan nyina no Dormaahene se ye hwe ni speech anansa ensema ode tudwa ewo dwabo bi asia impempi no say your script mana ye tro e de mana o kan ne pepepe if you say the script ama no de untimi enyi bi emfa emfim na mmom say nyina ya hwa e da ya ntro amfa hu krata so amfa ma no sada no ade cropote na e wo say ye ka ho asem no asem making na launching of no your friend say mekobu no eno ena na ye lanche eho asem ye gida ye nim se no de nyeden a ye script bibia ma na Dormaahene problem baako a wo wiase manum sei ena ne maka atro no se ye try de and man de a obekan ne pepepe free se ho no nko ibi mfim na afa bi nkoka ho na mmom se ya ntro amfa ma ne de a ene ade cropote na wo so ka ho asem ne kwampo wo to de kone na afei de wo no adwene se wo pese wo ka no na to na adwene e de ama Ghana ene ne titu Asante Man ebusuafo yentwe ani na yenkonkohwe video a ewo ho no ye ba de ohu bia no ne jankoso e de besom Greater Accra, yeah.
That's in the free Eastern region. Yeah. What is Eastern region for Becha Jajo? Yeah. Germany. Nani Tisha, Austria, and Hungary. Hono free buy. Yeah. What is Austria and Hungary? Yeah. Becha Jajo. Yeah. America. No, say UK for Britain for us. Yeah. Never. Yeah. But yes, superpower. Yeah. That can be Kabimwa. Yeah. What is a Becha Jajo? Yeah. Obia catch us say. You bet me come. Conform to say me. I'm a baby a free sura. I remember you and talk so. Now, Okura, I can Sikaja Kofi no be yidi ba dwam no. Yes. Won hu se ne ba so so. Yeah. Won hu se ba so so. Yeah. Mfamfa hoso e na huntie ma ento me na chairman. Yeah. Ohempon Dr. Yeboah. Yeah. Onenete atebubu akonya kase so. Yeah. Na binim kwoto Nananom amanyene ne do wo ha. Yeah. Die Dormaahene ewo ede ema yen no se de bidi kan no sa de ne tro de man de a obekan ne se de te pepepe no wi akopɛ no ba bi atena na ya ntro anu di sam na mfa ama ne de a de wono ne feel se ewo ne tirimu a wonya platform a obeka ede gu asanteman hu fi no eno na obeka mekɔbono lunch ana omuye mekɔbono no nyina eye se ye ka bono nyina ede abom sa pepepe na etie na ye ka bono edi abom ni ama platform sebeka bibi na kro no enfa ne ntuma pa enfra enka bom no entimi ema okoya na de wo se wo ka no wejai edi ato honom na de wo feel se wo se wo ka di gu asanteman enim fi no na akoso ana wo ka we ewa hin ye bi we ka sikadwa ne ho sensem nyina aja baba da san ba bi ade chande bia obenya asemfo frati bia obenya asemfo frati eja ya hwe de asan yakwako Kenya ne ho ewo eye Dormaahene ensensem ye de nim se nka nsem yi nka eja ti akoda na da bia be sorry ko jina media no so nde ke eja ensama Dormaahene eka ye pa ye hwe bono mekọ bono a wo mo lanji enne sikadwa ho sensem ne asantema ho sensem oboka enti na ne kwan so no eja awapam dase na se ne odin kan ye nchia ahwefo na afenso na nanum nyina ye che obia ote kokoso ye mamu so se asantema se ye ni abre enti eno no ho na ka bia nka me susu se eka Dormaahene krampo no wo sase no mpo no ko be ye se ebia brichi a abo wa santimem no krampo no menyina sa akwanya we a menya no so na ebia me ma santimem nyina yakọ nanka ayefe wonum se senkana na jima bedu eka sa asem we a enka ba this time no enka nsem bonko a nanka ekoso ma no so yes ana at the same time no so no enka be ma bronche mpem no association no one meeting no omu edwabo na omko boye no enka be ma no agina ka be ma manfo ahunu se bronche mpem no omu bodwa se omu ka bibi na emom de okan de ama dwumadi a nananum etietie omu chacha tutu omu ntuma ni nyina no omu omani ye sebi edwumahunu a sebi wo be ka se mfaso bi amaso because ade ne fe no meeting ne fe no dwumadi ne botaye ni titiru no ya nananom ekosiaye ya nananom aye o madwen se wo mo de pagya bono no sesi a no se after se wo kan sa we se no sa eho ni nyina no ayera mpacho temase enti nananom no krampo na wo mo nyina atwen se ye pe bono enkabom bronche mpem no nanadima baduadu wo mo hwamo wa ma sabi sada no sia no mkosia no sabi mfaso bi amaso sanana no kra de daya na nka mfaso oso every say hwan anase nipa dodo se no wate e media no so anase be bi se omo ka bronche mpem sia o mkosia ye no but aye poti nti o mkosia no obi ka ho ase
enti won say Nana Jima Bedu akwaye enipa a wono na ha bonofo no wo ha bono chempem wo ha bono enhemfo no enti nka be yanko munyini nsinchen na wo mo pese wo mo nya bron chempem wo mo pese bono etumi be ye ba ko ti sa santeman a wo mo nya Jima Bedu mfirim na fe wo mo ankasa nto aso enmo be ye mre ama wo mo dan say tembia wo mo kwa wo mo ne beko because the wo mo pese wo mo achieve no entumi mem until say omoyi Dormaahene esinchen eja na se de usi eka no se pani bi ejina dwam ekasa na se enya dan da bia yetra kasa Jima Bedu ye hu ne nananom a ono omotra la so no mo ye hu omomutu nefo enti eja se ukoma speech bi oye wo hene oye pani bi a wudi domanima enya dan uwo obi a wo hono ma na se kuonim obi wo hono ma wo gina nim ho na wo chia no e wo se otibe beka bibi gu waso ma na so otwo bibi kwa de bro se bia sei na ye kan ho asem nti de wo kan de bia atwa so ana se na fato ho na da foforo ya kan eno no ho asem na ye nka asem pote a ye de ba be je lunch ne ho asem no nti bibi sa no eni ho ana sa bra wo gina ye friends wanya sa podom ne so no obi antimi nko ho nko bibi nhwe na na Awapa mdase empanyifo kasa bi se wo hena wonti afutuo no ana ne ntema sebi na ebia na obi didi mo fa nchem etumi ti ajanan na because obi asuro so wo ka hyerew enti no wo ntema na ti ajanan ni instead of saying oh nana eno ma bi ibeja na de akobejom na wo akwaje anim guase mbacha otimase na won se Nana Jima Bedu with all due respect no sisi an wo show ama obi ehunu se eye wotan hunu ana wotan asanteman every say wote kokko so de untumi ntan no okay enti obi ehunu se eye wotan hunu ana de wo ye no kra no so no eno so saboa ama emfuturo na nko pese wo tugu mabunu emrantie mabawa nkokra wo bono asoya na se bono within that enclave no womo eni se ebia asanteman ye ni wo hene bia ye ni kingdom bia ni se no now no wo bo mamofra ma na se nipa na wo ho no omusua asante abakosem gidi yes because asem ye na o kan ye no you see now no obi a akoda bia na se panyi bia nipa bia wo firi bunu bia no ahya se eye research the more na nipa ne ye research no the more na say wo benya do e de amade wo time no okay me ba tawte mase every say Nana Jima Bedu kan sa asem we no enipa dodo a akonnect no so akohwe ensem na wo kan ye no se eye no kore se enye no kore Ashanti fare by se na no masiti no you have no idea eno kura kire se sikadwa na nkasa na oguso a eku eti de wo no gradually wo twe wo kakra wo wan se wo nyina aba so eti Nana Jima Bedu se o se yi sa ensem ya me sufri won so a eya akoye se wo gina simpie so a enam so wono an kasa ebia esu ene ben bia asempempen so wo no ke ni se wo ye na wo ye ni ntino ya na me nsusuye mu ni die medwin se wo gina be no okasa ofisi amanfo ntie no okay enti won tell say amanfo eni beba no so ebeba no so won tell say amanfo ebeti de wo kana se no tiso koye kasa twitwi enti moment na obeye kasa twitwi no eno na edi asem no eko but emprempi kasa twitwi no ho na asem na obeka no enu mom no eko esene na asem na nkasa na odi kotu udwa no what you call so ten baby sikadwa ten baby but now no se no obi wura fi sikadwa krampo na efri eye ben nyina etitiru ehemfo wo mo kosuku nananom obi a ene baby obefa bia sikadwa kofi eti no kire se sikadwa kofi no wono wo kwan ofa so de ton no me sometimes no enye se bia ye fa bibia in negativity way all those the work and but now sikadwa kofi yenum se ho esa cyber system no more o na ye more popular dada but now no obi a se across ye funu krampo ati e de bad ni sikadwa kofi
me pacha mase enti now no de ukọ ewiase afa na nyina ukọ baabi a sikadwa ne ebo ne di eno so na ema Asante ahini no ekosoro because sikadwa kofi no na ye the embodiment of Asante kingdom sikadwa kofi no eno ani Asante man nyina ne fapem anase ne farebai so eno no eye Asante man nyina ni tumi ni sunsum ni bibia eno ni nyina so nyina no eni sikadwa kofi eti now no mo na wo bodin no na ma ti se ma ahenie no ayekese because without sikadwa kofi no enka Asante man ni ho ipacha wote mase aha sa hemfo ne de ebenya biko na mom sikadwa kofi ni baaye no ene tumbe ka Asante state ni nyina bo mu ma ye benya wo hempon baako Mbacha mase cause sikadwa kofi emaye no ehemfo na no mo Asante memu no mepacha no obi adi no ho so ba sikadwa kofi baaye na ehemfo nyina baji tum na nanom nyina gi tum se okay sikadwa kofi aba ana sikadwa kofi oba na nipa obesini na so no wonu mom no ebe the head ni nyina ye den ye nyina yetumi asom ana na ma Asante ahenie na atumi etim so without sikadwa kofi no Asante man no Asante man nya Asante man enti wo ka mo na wo ka sikadwa kofi ho asem no eno enema Asante man kese na chese sikadwa eho na eho popoe kakra na eye ejankoso ede asom ye no enti ano akopɛ history no so akenkan ede pa eja yenhwe Ajima bedu akansem bebre wakansem bebre na menu mienu nya nim se ti Asante memu hanum se sikadwa kofi no empia abonten yensha Abraham ofi kura ye o mo adwen se o mba baje ne de ka ho nyina no still original one ne de e da so ye ho ayo no wo bia ntimi ngin free ensem Ajima bedu eba ne sen e na wutimi gina simpie kese so e ka che se sikadwa kofi no kura ya so ye ba ya so eja man kan mpo ya so kra mpo se sikadwa kofi ya ade o hwemre santini na da so wo ho ede babes kamia koye se ensama ada ne da nyina wo ka de fa Asante ase eya asa na fedie wo de apie mo e wo sikadwa kofi na ja onim anasa still no onjin dis sikadwa anasa tumi bi esni tumi bi ana oba pa me da ase ya na ensem bi na twetwe ensem ba okay one obia nti no ho asese na Ajima bedu wonya bunoni na Ajima bedu wonya bunoni efrise na wosi ya na ko twetwe ensem abu because na ya me ko twetwe ensem nyina aba osu ye aduanani aduanafo na ifa no mufiri bae o mufiri o man beam anase efa be no mufiri bae aduanafo wo be ka se ene wo mo ye se wo mo nti ne asuminya me pa chaw na ye den na wo ko ye abununi me pa chaw temase enti wo ye hoho wasase na wo kasa wo so no esa toso sa wo se wonyi bibia ni na ye den na kraman na ejetua na no me pacho wo ukoye still wo de no aye wahyenso de me pacho temase efrise obi a wonyi bibia ni no yenso no de ye beto ye na no anase de ye nyim ni se kraman anase duana for kraman a wotu eja ye hyena no ebae nti kraman no ofiri fa na eba ejano satam ne jana etuana no ehefa ni ya so jana krama no kotu bi gentia ni bi ehye na no ede bai enam se wo nchi ni asumnyanti wo kwani na emu kofa akwam enenam ko tena sintre so ekọ wampam ni nyina na fanse wonya baabi kakra bi etena ya sesia wotumi achichiri kuro na mana yekese no ya ye friend Dormaahene me pato adenti no wanya saa no ma no ho na wanka so wanfa bibi foforo so it means your history
baby obeko bia no ade bia enti nanagima bedu no enam se ono ankasa de work ni nyina no wonim se ne esi ko sikadwa kofi no ono ankasa wonim wo firi asuminya ekọ ne de ekọ nyina no ono ankasa no wonim na ekoba nsa na wahwe wo beka se eye ahoya na eyew me ba tawto masi efise wo no wo ye doma kakra no ene ebia enkuro nketu a hye na ase no ono no ye wo hene wo ehọ ne hene na se wo beka otumfo a enya hwe krampo na ava base 69 to 70 paramount tips exactly me pacho na najima bedu na hinie na wo di no doma no me pacho ontumi fan toto na se bonso a wonya no baby kwa na ase mampon akonya ho dabi and ontumi fan toto dwaben de ho okay enu ti no se wo hye bibisa ana se wo yesa na won se eye ni bre ana ba bia wo firi no ani baby wakwa kodro sebi na mo fa ncha me banifo be ka se bia mentime ho ase na bia aniamo ho sem nti na ama na chi na asa kwan na si okay so na chi kwan no esi se first ne ka obetum aba wo ye de hye enu nti no wo de hye ba de baby a wo kwa na nka wo so ti na so sebi bia aniamo ho sem bia okoye ye nti no wo chi kwan na si sesi hunu kwan ya obefa so obesa akọ wagya nchen etene sa de na metenetene baabi no matoto ayampia enti eye wo yaw ene woten hu so oba de sefo we de okona chi enye yi so ono onye na adwen ana papa se wo beba abra o manso a so enti no se enipa a wonim wase bia no so osori tiawa ana so o hyase se ebia wo kasa etia wana se opese wo hye obufu a ena wonimu so eno na akwa na najima bedu ne sa na setie enam ninchi na efiri asuminya okotena akwam edi nam sentria so ne ye ni nyina no eye ni die mu ankasa enti wonim enti tambia no obe na adwen se tise kasa twitwie ni sa ena eba because ebia na ebia me I think from 1885 Muhona, I think you can say machine be the welding machine crampona. I think some material. I think Hona assay you discover. But Sikaja coffee by somewhere 17th century. But ultimately, and I'm Sikaja coffee. Prempe the first ye chain called socials. Me pacho that anane mame ne ye oba hima I think oba panyin se wa na sia na bi mo fanchem na me emna brofo no esuma se ye magiska dwako finimra no o me giska dwako finimra no ada se o diska dwako fini beba ana so o mbache ne ba no wo kan se ene sa dia mo fa mba ne nko me ba no so mo de ne kwa nya me ba no kwa na beko nemum me nso meka ho na me no mako that was I think 1884 okay ekosi 1917 mo okay ma me na nam sikadwa ko fini nti no wa mapan wo ma brofo ne che ne ba no eche wonu ankasa ade ne ko mpoano ye wie ye do mo ko Liberia ansa ne do mo ko Seychelles okay the same sikadwa ko fi no ho ana oba hema ya asantoa esori ginaye ya asantoa oba besia ene emrantie anase enipadom anase emema esori ginaye ekonye okay na wo ye oba tan a wono wawo ne ba na se wo se enam sikadwa ko finti no ene mo ba chime ba na kwa mo chime ba ne nko na mo fa men kan ho what are you talking about wow so on say de America ko se nyina nse eye ni bere ana ye wotan ana o se na najima badu de na oye no tesi ano ya no opedin na din no nso no tambia nche se ebata wo ho because ye wo ensempia waka ye wo enoma me de menfa enoma be for pebia sisi a mfa se se wo sikadwa kofi na sisi a nanse ekokan se ya soso na sikadwa kofi ni se once a time no krampo no ebia na mre afidie wo kra na okrem se sikadwa kofi se ya wodi o se den o
na dia ya soso no ade ya wo dia no dadada no dia wanka afi na abeka so no se wote kokko so ekwa ewienhye na wode nam na ye private jet no emre bi Nananom ahene beka se wono de ontu kwan han private jet emma ne manfo ho nkire no e ba cha temase de se Nananom ahene sa bekan esa beka ti a achia me se edru ayie no so no brekum ayie no so no so on se wosa beko ho ntokwa Nana the same Nananom ahene sa begina simpie so enso sa aka se ye ni king bia wo Ghana mebwa no correct so media minka na akese waka sa normal 9 we see first osi schedule na ya so de toso won high private jet emma onko for ho nkire wo de toso ye ni kingdom bia wo Ghana ana afi so brekum ayie na da wote kokko so ka so obekon sa da na so obekon enti na meka che o se enipa wo ben wo enipa wonim wase enipa a che se wonim senye sitie no ya na waye no ho se so ka so wogegi wo atem bia no ofi se oduru a ana se ogina simpie so obenya asem bia ide aka but on se ya na ye kan nyina no sabi me enye se Ghana ana se asanteman no ebia asanteman betumi ayedin saa every say emre na ekoso na ya na bi wo hokra na wo hwe media no so a ya na emabunu na aba ne kra se yewura atiame ase enoma bi wo ha wo ma ye kwan na afi eye ya so enye se bia tete ho no ye beka se tete ho ba this time ye nkwa akon se ni you but ha adwen because me no ka say ye wasantefo pia omo bunu mem so omo bunu mem a ebi awareware ebi yadwuma wo ho ye obunufo pia wo moti ase etini se de nanagima bedu eyen nanagima bedu yen esaben ene wo twade ato esaben ene opese wo twade to so na wonim ya na Ghana tembia no omo na asanteman ase na omo na wote kokko so ase every say Ashanti ni independence 1935 yeah hwe de ekoso oboko no de na ekoso nkonya ni alavanyo de ekoso wo other tribes no me pache wo Ashantefo emro omoso but enipa na wodi Ashanteman animu no enipa na sese wote akunwa so no na somdue ani ni buo ani senia oman puntuo ene wodo a Ashanteman wo mani nti no ana asem bi obeka bia obiase gi no crepa no cre because yen fan say de kusasi ene man pusi for eye wo soro ho no se office de abunofo ye ena Ashantefo eka omo kakra bia the whole Ghana no nkewe nka adane abutu enti I think say it's time say Nanagima bedu one wogu Dormaahene animu ase ogu ne yire ne manimu ase Ghana Bar Association ya wodem wogu o manimu ase eti so omu ntumi nsore nka bibia de keka kon asomdue no the whole Ghana asomdue ni nyina agina Ashanteman mu ase we pa chaw His Excellency Yewura John Dramani Mahama se obenya asomdue na asomdue a wodi ebu ni man ama bibia ye ya eni se wototo Ashanteman asomdue na se ade bia ede ntokwa ade bia de o ha babra Ashanteman if you say bibi sa nya simu Ashanteman pa enya de se o mampanyi obetumi enya asomdue na obu ni man no mbacha otomase if you say se wo hwe Ashanteman Yewura te kokko so ofi se Yewura tembia me kanya asomdue no pa asomdue no ope ye ma Yewura nka asem ba ko pesei obo de o man ne ebe even po emra ebia ne man for krompo buafu se bi on person take action ho na obo hu se Yewura be sori aba obeka se munye din okay hwe enipadoma wa Ashanteman hwe enhefo yomo hye Ashanteman ase anase sikaja kufi ase etimpacho sabasa ye bi
Eshase se tiesi asantemem na se asanteman se wono so ni other tribe wono so any other region also ni other area wo swai kun wo ho a me pato omampanyi obetu ebu oman na mna yi echo se nanajima bedu ati se de meka no ya na ni din ne yira ewo ma na se ya ntini nka bi sa na se eja waso na edum no na se wasa akokashim asem na etoda za here fan me ana me no see me ya disuni no ba me say me ya disuni no wa wana na ho so wana wo de ne man ene nkasa abusia na chese de akoso ewo eye doma insensem no se de ajibaro petrol share say wono eneda bunu nyina no wei kwa ho so anam so ama bunu honum na nkasa no ono ankasa ni nipa ono ankasa ne nkrofo ono ankasa ne timaimufo ne kwa mpo mabunu no se wo media no so aboso mo kase wo mo ankasa esa kiremu omo kire eya doma ene bunu ase sa Dormaahene eye hohene ede ma Dormaahene nkunku a na enye doma ene bunu kro ni nyina sasem wei ya ka minim de yensan kan biem aya na ajma badu ebete ne ho ase se asanteman ena wotan asanteman a enam enema bi asanteman ewa ene wo so pa bibiye na fa si wonom na yenfa emu kro no yenfa mu wa ankasa wo mu ai sa nete anya sa dia dane da nyina enibre no bekoso abasa otan no bekoso wo ho sa amanchirima enso wa benya sa atan no se wa wo ye pani no wan hwe na wan tena se antoto anamon ye amfa de wo se ba bia ade ne dan wan fa anto ho no ma dane da nyina ade no ebefiri ato ama afei nso de nchirima ena omo ho ebekire wo mo efisa me no mienu ayete anum se yi 100 200 300 years to come no ye nyina ya se behye ai ye nyina ya se behye inti no sa ye twa ne yenhwe ne ye na nchirima nso ensua bibipa efa enfim na say de speech na akwama ya wa bibia sakwakoye asanteman na chese sad pepe ena etemebie phone lines no atumu enche na de wonso wadwenchira wo bia no wode aba eja me who comment section they say Sikeja is at work Sikeja ye adwuma pa anodin eja yemfa ensem bi entoa eso se de meti kan bobo no ewo ahyase no yenhwe Akwasi Awuah ye ka Akwasi Awuah Ghana ha nim se ye nyina ye nim se sofo nso de ukogina asori dem ma de wo ka nyina Bible mu asem twere kronkron na asem na wo kan na ja meboa aha entime de mi nim se bibi timi sesa mi nim se de asori na sesa kwakoda ne history ne de ka ho nyina de ho nyina no ye de beba abeso ja mi nim se watete nsem ni bi ana meboa unti bi hardwin pa on say Pillar of Zion so for penyin yewura Akwasi Awuah im say wosi mu no enye ne na won say we na etoda ya na amana kwaye say wosum na wo mu no say obi no ensum the same esum na eno nkire say ne de no enye okay eno no ye one obi wo Pillar of Zion wo som Nelson on fa na Ashanti sam eni agoro me pato so for Akwasi Awuah o ye die be ni so ya Ashanti ni me pato Bible na ekuta so for Akwasi Awuah ya ye nyina no ye gidi efso no obia ni gidi me se no makana na no som ene som we nyina abo enti bibia me gidi me pato ye ne ye beto se Moses any Israel for konomudru epokoko no Moses ede ne poma epem okay ema ekwan edem I think Exodus 14 or something like that me pato no say ye ne o ha no obi ehu e Bible ni see ye gidi Yesu Kristo ye gidi anase o Bible no say ofidi enipa 5,000 with a loaf of bread say 5 and I say any de ho mpata bi ekeke ka ho ye gidi say Elijah and Elisha ba ku fre oja ama ne bai
me pacho ba konso frɛ sisire ma ne bawie mofrɛ bi sɛne nyina na Bible yɛse agidi adenti na konfo anochi yɛne yɛ time because Yesu a yɛ ka na asɛm no yɛne yɛ wɔ ha ne nyina obi anhu no but yɛ nananom ɛwɔ Asante memu ha sei se ya meto o mokrampo na ebia ye maame mo tum be testify say o me dem hu konfo anochi ebia ne wo maame betum a kyerɛ so hu konfo anochi na ma no a pass through you asɛm ne bi si wo asase a wote so no so adenche na no de wo so wonyini so on say etoda eno na yama kwasi kokko no broni no etoda wode na dwen no esisi na tuntumfo no ebisa de ani ye won yempe senti sakran po asane asem go de asem abu enti sakran ka emai the same thing muti nwin mo se mompe na mo mko akọfa broni a tese ono ni tiri nwin na ye twitwa wo koto aguo no ne de ye de chemicals kakra fam ne de hye robem ne de abrem mbenya eyelashes mo ankasa mo de mo se mompe na afi mo ato so mbenya nails mo se mompe so won se de so fa akose ewua kan me pa cho obi wo Ghana ha obi wo Kumasi ase wa Africa akọ Israel pen all because ebia wo kohwe Damascus wo kohwe baby a ebia yewu Yesu Kristo wo kohwe Jordan wo kohwe ebia cinnamon tree wo kohwe Zacchaeus ne enso no yeti Kumasi heye obi nye na dwempo se museum konfa not museum krampo okohoda adenti ne ye nananom som de bia classify say no momu de enye sesi ansa ukuta twera konkono no na menso mekuta me snap a yebumi me bonsam esen wa ukuta twera konkono the New King James version yeah me pacho omo nimu nyina anim se oye gay person okay enso wa choro ye kan ensam na wo mu no ye kan o kan na de beboa na de bobo bra na ofise wo abrabom na ebeboa ono eno no na wo koso na adenti ene ye nananom de no eno no wo tu agu is it because of say twere konkro na ewo ho no anase sa ngoma na ewo ho no so for kosi ewu atumi de kogina edom anim na ebia wo kan mu asem a wo wie a wo bitumi tu ne botom eyi sika se bia eno ye offering anase wo bo afode ye sabi obenya bia didie nti na eno mom no ye more important than say bia nananom de na ebeto ye na ana anodi sani saying so enti won say ya na ya sofo no yempese ya no betia no enti the same thing eni say nananom wo mo di nananom som so anim no so no eni say wo mo se ye kasetia wo efise sa wo hwe mu a senia Yesu Kristo ya ma meton konfanochi a yenso ya ma meton nemom no konfanochi koye black anase wo ye ni die sikajo kofi na command by yesi da bi enya no kore what this sword wo form eno no yesi enya no kore me pacho baby a wo we besin aprugu ye ma besin efifi ye no eno yesi enya no kore enipa wono watumi aboa ama kuro na anaso o man na wotimo no wono anka se konfanochi nka ho aka santiman ni ho eti nipa wono no watumi aboa ama sa no man atumi asie ama no wobetina mu bi watumi anya dan adam watumi atokas watumi anya baby a wo so wo ya sore wo kanyamsem akira amanfo wono no mom ne de eyebone ne nipa wono yakwo no Israel se bia ye papa kwase ewua enya sika no wanya anasa anya true as of day na bia wono be na dwe se wobekọ Israel nanka bia nko ntumi nko eja denti na ho no ɛhɔ na ise atwam so many years ago no okwa wo so kɔhwɛ baby yesie Yesu Kristo ɛno de okwa enetidan no ukowura mu a you are comfortable with it akwesi wa ma eja hiti abusia waka ensem bebre ye betwa yani na yakwa akɔhwɛ adekro pote a ɛyɛ akwasi awua ɛkan ye na ye ba de wo bia no ye de beto awoso. Amen. Na konfanachi anu asobosum suman. Oye bo kasure ade bosom so anu asante mem ne etwa ni ti wo bantema.
You try to show. And you see anything you do couldn't in the kwa ukuga. Makoni kuro makoye program pen. Makoko mfanachi ya bushiyem. Akwaji details. What do you say? At the age of 13 years girl, na konfanachi repu no. And then Timmy Jakari, then Chirahene. Akofani did about 2 prison. That time, no obri aboa. And another Ashanti, and you know what the man was said to do, so I Ashanti kabumu. Release you know what the man was said to do. So I Ashanti kabumu. The nature says was said to do Cocochia than Chirahene because let them for the Ashanti for so. And to acquire no conformity the cage or the prison. And the man or catch and sanana, a conyabi the one him, Unabena. The Amina was here than Chirahene walk on. And was said as a fat, but some for mamma, don't call me bush. And I then Chirahene so you was a pay. What do you know? I don't know about one for now, Duke Masio, with Johnny Jamasi. Into a born a good Jamasi. No conformity in the new one. The Mura said to 2 young. Ko ba pasantia comedy no mo chene de ko ba mkotwanity your charity no second the charity and the CG hona ya go hu concrete residence so e ye musuo sekan obi esuro de be ko fi pasante fo twane me wo bantema ya chene charity free so obi obeka so akwaji owu aduro ba bi oboa second the charity na CG no musuo sekan yemfa nkofie wo wu ya nana kwa ne tiritwie wa kasa so wu ya nantwie be firi wira mabade obache no yemfa ne ni akonya nantwie de kum nipa duoso nana kwa ne tiritwie na timiti wo nantwie ne tena no so ne yedi ni si akonya woni ma ya betum futuro agu ani wo school so ase de ande akoji wo papo abusia na chese de eye sofa Akwasi Awuah e kan ya sesei ye ni abre ko e woni so de wo kan eja ka me akoye se de odi kan no obia eje e wo ni gidie men kan ne sa obia e wo ni gidie enti impo se wo beka bibi krampo e de afa eye ahimie anase abakosem bia nananom anase se bia nananom atwade ato wonoma eye ne kwan so kwan ofa so kan ye eye ne kwan so impo asori dem wona na wo no na eye se wo kofa sa asem no e de beto so asori dem nyina nim se kwa preach ne kwa kuti oba pa wonim ade ba ko a ama ye ne abibifo titru fanse de konfa noche ebeye na se da kan na ayi ni nyina no abrofo no de o montete ne ba ye no haye pa every say osha bible bible ensem a wo bible mu nyina no ye enipa ya meto wo ne mum do mo beyeye eniwom meboa eti fane se nananom nso etumi etro enguma ni bi efri se ye nananom baye konfa no chi do obeyeye nyina no ene wo the same book ni bi eti se the bible eye general one fanse ya dia tum na me pa chonka ni mienu difference be ni wo because that time na konfanochi eba Ashanti memo no woni na se to odin kan efri denchira omoko akom omo ye ombeduru hase no eno mo wo ye nyina na anwanwade wo ye ni nyina no the same thing say Yesu Kristo enso ebaye Yesu Kristo nso ebae eno mo obeye ya choro ye enemre se wokwa wo fa book na wotumi kan the same thing because wokwa Israel baby a ofaye baby a no onenam baby a obedru na na mo bobo nyina no wokwa ewo ho oba Ghana hasia oba kumasmem a baby a konfanochi ede na na mo eboboye eno mo ye nyina so ewo ho anti difference ne wum na ne de so na wo nipa na wo kasetia no se nipa na ana makase wodi ni moja se nipa na ana wodi ni mfifiri se nipa na ana nam adoma chede a ne nanan so de chia nu nti no e ma santeman a ena wutumi timu bia emuju etumi de ma wutimu bia wutumi ya sori wo mu no ebebo aze eja tobo mapata
So Emma a buy fantin we say be boys Emma ne buy na se semre no utumi nam krom a utumi ye de ope bia me pa cho eye true papa ya okay eye true papa ya enti sanka busa ho se asat na na se that time na kan na se tu de odin kan woni konfa noche se wo man kom ho mom amma kumaseman na sa santiman anye ba ko a ebianka Ashanti state na enka ni gina bia yese so won se ya na ekoduru ba bia ya na enti na ya na nananom anase emaburu ka se na se tu etoda ya na se enom bu ho a na ka won jaye ne yenso yenya de wo se etimi ye because obi anu so for Akwasi ewu no correct me pacho so for Akwasi ewu a hye no ma biase na wo hyase no wo se ahonyade ya dijan me pacho edru baby na Facebook krampo no wo nyindi so for Akwasi ewu a ni preaching mu nyina no about awosonsem wo di ya didi a chame mu nyina atem esise semre wo mo munum so for Akwasi ewu a wo mo munum ba bia wote wo mo munum ni nyuma ne se wo kɔ ni fia na se ya cars egu wo no krampo no enye cars nketoa ejapade wo no that time na wo hyase na bi maye na wo se ya dijade eti bible na mo se yenhye adam die wo soro na that bi yensa be kan no nwan kasa mo hwɛ de mo ye mo yenhwe eyenia kasa gospel musicians a wo mo se wo mo de wo mo to enwon a wo mo se form of preaching wo mo de twan makra yenhwe the kind of dresses wo mo name obi krampo ba ya be kan se no onim no o hyase no onim se na makeups krampo na se wu nyina onyamsum na ese school that time no oni bi wonya bi makeups no wontwi poni no won se ne modern no won se high heels no wonyina so eso satam na woni bi no se wo condemn sa no mani nyina eti nananom de na de enti na mo condemn nananom de no sabio sese ya ho se ya na eka acha me se wanka se chinchina ne so no baabi o wona bra na mom no eno so emma kwan se wo betumi de utumi de wo fi se baabi a wo didie wo baabi a wo susu se eho no na wo pe no untumi mfa ho de no emebu nananom de nso animti ama ne nyeyi untumebu na animti ama ema ne nyeyi so enuti won se enipa ye nyaatwom enipa ye nyaatwom papa enuti na meka kire o se obegina ho obeka okeka sansem ni nyina wie na owi omoto ofren na omanto ofren sombeto we da ba so re ne nko ade ene de obedienti na okeka sansem ene de no obedienti ene okeka sansem enko ka wie na ko di se wo wie hwe ye na wo mokọ akọfa aba ene amanfo pi ekon no nyamesum nyina efa agina de so ko asofofo no mo de den sore anu de so ko asofofo sofo eho kire ne dia ye mo afode emfama no asore ba ho kire ne dia ye mo mpa ye ma no sabi sofo bi ekodi nsem hunu okodi nsemfo a eye bonsam asore ba de ye ntuni nsen ye ntwe na so na wo pa kire sen mo hwe asofofo ni bi emra no wo hye asore ase mo amunim bi wo hye asore ase wo park so wo gina enipa 2x4 na hwe ne dressing na afi obenya baabi etina ya na ase wo si asore dan no afi mo hwe ne dressing mo hwe ka sede mo ni amanfo bedura edemo no majo mo sika nyina mo wie ya mo pon asore na mo tumka na mo ne mo yire ne mo ma na mutim na moko na asore ba na obeyi offering no ensu oto no onem ebi kura tumi fa fom kofi eti de ba de omo ye no enem ne omo fu no de nam de omo ye ne de enye different from say omo beka seti enipa ebi omo fi se oni omo sum omo nya no omo nyina ehu omo yehu konfa no cha asem no woka ye kofa obi onim sofo Akwasi ewu ho asem sesia na oma ne kwan ensem ebia obeka ewo kokuo mu anase no ma ebia wo ye wo krampo no ahwe nyamdwuma ne krampo ne bobon wonu Eja yada wasi bebri na chese de akoso ewo sofo Akwasi ewu asori dem no so de onso ato
ede amane no na ensem we nyina no yesre nananom pa se omonhwe no moka bibi efa ho efri se yeke anotum e wo sa asem we hu a yeke anotum a efri Dormaahene so e no waka na Asanteman yo e na we ne de keka ho bia ene nipa na wono so ti Asanteman mu hanum se no kugya na sorry dem ade ono so ka e de fa Asanteman e hu nsu nie e de na ekoso ti asre nananom we de kotodwogu fom ensa dansa yem yesre mo a kwase we de nko ade mpa bibi enka e wo ho se de be ya ntrima ananse mabu no musu de akire no ebehu se Asante ye wazo ye nya ne nyina e na yegina baabi anase yegina badwam eka ema ne pie abonten na chese de ene de no so e wo ho no eye petition bi asan ababiem dane da nyina ye betena hanum se ya ye de eba petition asan aba eno so asan free eye Ashanti Defense Force ene avosa eho ena enenso asan aba beto ye nan so mamefa mefrefui na de oho bia ne nchi kon we wia letter na mekan ama ye nyina yati bi hello ya o hima me mama djuma me ma ajanko so so djuma ya jo so adwuma ye oba de na me kasa de critical thinker me kasa free UK na me so ya na why na ntema mama na me time no aye bia ne sa oh why na mama prank because I didn't to you na that church we are there yeah akwasi we are there no Asante for ye din ache what Kumasi no di san kwasi Asante mi hu Asante forces no na the na no for boys no so mate yi no o mo timi nko kire ni nyansa no because one no tra ho no na say John the Baptist ye wo book mu Bible mu ye kan di title plate so di koma obi a na say what ye twa konfa no chinchin no and on tiasia and ye na Bible no one konkone because John the Baptist ye kan ti so konfa no chi ye nsanchani na ade we mo ba na sanya no kwa dia and ye like that e ja no commandment fi so no e ja no kore every time no follow and that is how the money nyina ba but no for ba ye so ye dia no ni ye na no wa ya no o mo twa but so abekre e dey no fi ti ye mo follow kre his book no ye ko school na kre Akwasi broni a nye ho akini atini atrato and no ko aka so ko documentary ba bia cha body to history no ho e ti di patu ye nkosoro no all the time ya yeso koto ya da bucket mo obi furu kwa ni atena sa ba batu e bi ni de Dormaahene ye on say ya sikagwa no apaja wo wiase a mofo Asia fo nyina pe good is to be wa ewo the whole world ya se wo Ghana anasa wa santibo anasa ewo Africa e ke pete ni petuntum ye ni monyam enso ye ni aye ni epi no se sikagwa no ye be kire mo say nya no kronti no mofo ni nya ahwekora o ni petuntum ye suni ye bai etini yan kosoro etini nyame ama ye nyansa fa nya ne ma papa no because adweboni we tirim che papa na Akwasi we atukumase o preach for na bantuma sa me na mshane ya tie yi what they say adwato bantuma obejira park ne so ka say wa ya wo ya do atusumia so free one man tie ne preaching biem ya wo nche wo ya santini ya wo wuti desumia so abakonkra mo do mo ma abo asabo kan fi o man tie ne preaching biem because ye nyina ye di pobia won the church so wo for Kristo na so obi asantini na so abakonkra mo na say ya wo se ya diniti ya ne desumia so because wa koye kramuni wo pene obi pe etwani do free preaching kwati preaching ya dia no ni ru kwankwa onam so amanfo akogu na so de o free preaching santem so na che na Asantema ye dia hwe no ama na wo de nya sika wo diti wo sebe wonya Asantini ye de ne to Asantini ni papa ya so o me ya pastor fo asa yi fo ene wo mo ba betena ho beti koko ba wo ne de ye wo Asantini mu anu o so a ne papa ne ma me no de ne tu ni fiura Akwasi ewura te wo no hwe de dim onya Asantini ba oye siremi ba etu anu no so sapesi kanti o ma se Dormaahene be kwa bravo no kwa se won ki kabi mu ni ya ka se o Asantini kwa sofu bi otikumase ki kabi na Dormaahene dia na me koso no beti Nananom o mo che ho ni nyina aho ye because ebunu champion no o ma janja na Asante for ye dia ya no ne se wo mo de be sa Asantema because ebunu chama pem o mo me mo de ti ye no because anya sa e ka baba no kasa na hifo na tra ho ni nyina no e na ma tie yi ba ko bi wo so de
or judge my or a historian. What did become my preachers coffee fast and tiba? Oh, Yabuku, and the Makako Shadan among Muku, won't come on Massam Nemo Masanti. Ah, Sabasabaquano, Nana, Yamako, Yagri, Cassanti, Yamam, a transformer, opinion, Yekranan, and Wasam Grana, who cast on the Soko Sepia Vector. No more Muku, and Ashanti phone and Tatasamuko Yamuku. At one moment, you want to pretend, and yet, I was so on the bear at the bear house until because a politician Papa Walker in Walker history, Zawaka, so Bruno, a politician of him, no one shall see on tea. But what history of one in history in school? What when you are conquer, what don't my hand and all flow who said, what are you putting? Oh, one from you what is Jamak? Don't know me, Jamak. It's one more side, and the blue side. They're broken down by Jamroa and I quite me out. That was and to Fokoya, Jamroa in the back of us, and was it a Yemen to come to me. Yet as one first on here, I can tell you. And no, be a human and for the consumer on. Yes, what can tell what is answering my name. Yes, one first, you be so mercy, more or Murphy. This was the container, and finish you. It was just one was a Yemen shoe. Yes, to come to me pa for Focumanaso. It is when I go soon. Yes, who said this a year to come was said by Jamroa. But what by history? Woman, a woman history need to track. Almost woman distorted history. I don't know what you bring your dick out that was had your many documented and then one performance. And you don't mind it. I have said the subject in agenda. Nan come to send another giant. Ninki a chain bibi kakra because what you mean a home massati or Tesson crown 140 I won't go when you are or quite no 140 1 few from to see a danger for. And you can't bring it to one so because us a Broma, a hormono, a Bruna, the home massati for pro kingdom one yet. Pachamian and a huge name, now one more a capital Bromaso, one woman, Ashanti 4 women at info. Just said. Obia to look where some and assassin and kitchen, because it wouldn't have a kitchen move. And 2 corners of baby one with the hormone as a wound sore. Nobody at all, watch out. No one more and some 20 in our walk as a blue man may pass a catcher and a ye or the same. Nana ye at my baby say, so I didn't answer and the food in answer. Young town go this too, no. The original no will be a now baby. Near Poca near the Babesi one, now answer a new for another. I want for to say a sword drop and I see a G go this too. Near Mount Naked go this too, no, or this for your Jimmy. You're going this too, and pure. Go this too, no, it could be imitation, but the original no free you buy, because I know your bosom. It is a funny pier. And now will be mamma. Then the Padoma when you phone and you 20, and answer rebels will be, and answer will be back to say so different tribes as and before go to another. Yeah, what pass you, then what would you know, and to why you never this to me now. A couple of say, better than your baby, go this to near to your property. It's a bar. And you all know now, and then I go this to Yasu, one maybe, one person. What we have so good. It is the one who knows Yasono, and it's original, the original, and the may come out of Ghana, and that's Ashanti for. Many vigilance, a Ghana made the honor, Papa, and no, because we're kind. Now you for one in you want me more to power, one day or more. I didn't want to come up with discuss it. Never come a kind, one more billion. And you want to know a potential chance about some yet Ashanti, man, you go Ashanti, and you must. That the enemy, you say, anybody because the whole world, I'm not saying you work with you. So that's all I got on me. You know what you are an Ashanti because women the pride of Ashanti they learn. American soldiers Francis, one soldiers no soldier no more. The first infantry brigade, the second infantry brigade, third infantry, almost infantry for all by an infantry for children. I want why don't come in. I want why like in Tokyo, I see that when no yaba. Ah, you teach up in more fair for children. Over quite a year, Dormaahene, or I said, one for so welcome with me. Akwasi bisa Dormaahene sɛ na kɔmu yɛ no ɛdɛ no nya kɔmu yi o so fra Asante yɛ na o sɛ tutu ɔnadamfo ansa tete kuma no asojɛsia a wɔn ba ba kuma no na wo wi yɛ no awɔ ma nkɔ ɛna wɔn ma wɔ ma hinie ne ɛbɔ na kɔmu
Aya abi imoro abako ani asantifo abako ye o mekwa na asantifo ekọ wo atim no a o be se ye kino ene e bo chidom hene chidom waka ekire no wan hwe ho no mo ko ba bi chidom hene wan trevie na sachina no aso no akanfo no wo bako we ni chidom hene ho ahwani wo ko wo hene wo banya chidom anya yi akomo hene mo musa wo mo ni nyina mo hye fa akanto ye no mo weekend national as what time any pre almost Dormaahene says what you don't want that's what we know from the buy or only a then when you're free and again the history as a yakata katasuna nana excuse me to say Mr. Nananom Mr. Some lesson Maloya Malokopia the Nana I did one more as a conform to fire so one more point. Any money don't want I touch my sorry maybe. No poco no poco worry. Yaman funny cranky in the net. Or catch us to my he come up Masia. What did you make out of the apple? Can't tell what I'm you. I won't feel sorry, yellow, touch my him, I don't know that Dormaahene, with your manual yet, one want to be double, but someone in office and any that thing. I don't know what you're baby. Now I want to say, you see a pane, a young Kuama, a blue region, a bit to say, you are to say, a Santa, a 4 woman, and yet to hollow. I want to bet you your first money, you sooner, yet to our master's money, anything but a Santa for. I didn't. I come to my no, not to say. So I buy only the National House of Chiefs. Council, you are the same. You are the same. Chief MC, minister. So I will have one Asamna. You find some which is a year, you go for the Asimno. That's all Ghana. And which is Yakuana can't teacher. And use a chill in Chima, but I love Yafani, Yasum, then Chimana, then your peace. That's it. All the time. Or people saw disrespect to be one your money, yes. And disrespect to be in Kuja for Giga. And you know, once your mother, yes, no bit yes, the was a child who also found the uncle. This uncle could say with you and some uncle pit out there. That is never no cost on you. Because Nana, they were to have my warriors and here. And the what you had to mamma, maybe not enough for fire proof. But I never thought, yeah. No, from Muslim, there was a time back and I'm no far from your proof, from your domain. Because you 1 week or man. You know, all bedroom, you know, go to share from man. You go 1 week. And then one more catch him and say, well, what am I do? I'm a mom, baby, now I'm doing before. You can't make catch him. But you know, Papa, the oil, already, because you was sitting. Yeah, that's a be. I some move about Papa. And also a hard, you know, if you say. The Nanajima Bedu Yeninano, Obese Yenina Yako, Ninchirimano, oh, Anna, or Hano, if Siciano, Awari womb, Yawari womb, song, Obi Juma or Doma, Obi Juma Wahasa, Eti, and paying for this almost sorry. A crewman, this almost sorry. Na Tembian or Canasama, they said the kind. One casa me a Dormaahene, no one you bono for an inform film. So to me, yes, idea, or no baby or Benambian or no bones. See, now was all bron champion Bono a chain up him, and I say a bro up him. It is a more per bron and coswa. The old idea, enquire cry. That is said the air can. Nanan movie. Nachia mean in pain phobia or kind no more say. Okay, or kind no more say. What's it? I don't my family for free now. Yet they all want the end to us. Hello. 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 Yeah, Pasha Metonka. I felt Dormaahene passes some way. Nampesenka. Midnakaza. A pastor quite a hopa with me, Akasa. First of all, my send him away be a WhatsApp on so golden stool. No, okay. Yeah, what you are share the golden stool of the Ashanti Empire. The Brown Busan is a century by the 17th century, said Mohaka.
Hello. Minti opa. Hello. Mama me dia go no so me dia mamo so waga won se ma send mo. Na sa papa no dia oyi ense say am friend na see ya no ya nipa no so obi di nsem hu na mo sa bona baso. Dormaahene ya ai dikuro ya mo friend in futuro hini ya ni timu in futuro ene yi o da bia wona mo na ma matata ni tui ya mo kanje mo nkase na wanya nana papa we ya sanke chi no ne na no twitwi e ma paade ene birimu pa na no ya twitwi ma paade mu so onye nipa ese mo man respect you golden stool no honey there wo touch dia no touch ni Ashanti for na say mo wake up o so be touch golden stool and say mo for na up now go for na night Dormaahene why ada mo so ya mo no aya isa akwa mo start say mo address na mo use the lowest common term pam fama no this how we LCM when you depart some baba na say na Dormaahene wo Dormaahene Awuah we Awuah pa Awuah eja Asante mai de okoka sikadwa kofia na waka ye nyina anode so ye ka na ya ka na say comment section no mahumu pa mahumu abusia yebeko na yakwa kohwe de eye avosa Ashanti Defense Force enso ewo edema eye media houses ni nyina Asante man na Ghana eman nyina ai it dey say the oho no be producer enche o de beto so ama me na yakenkan mu na yachechi mu ama obia ehu de omo so epe ede achire eja no odi o abroad is it kabe akoye say Dormaahene ya ma entity mu asate ba nisa ye kan ya kan say abusia na che say eye Ashanti Volunteer Security Agency and as association omone eye Ashanti Defense Force na omode petition we assign e de aba ne ya te si amene wo ka say ya nti wo sha wo be hu say ene date no na eguho boyi eno we efri eye omo president eho eye na ageni mboaten na ne secretary eye ajubi keti na omo asensan na omode aba eti we no o say to all media houses one Dormaahene or we act into say there also ewo Dormaahene ama say there Ashanti Defense Force sorry ejina omo enanso say yente ne warning ana say ye demra no ebehye eyankasa yensem dimachi na yenkenkan ensem no nyina I say we want to stand emphatically that the war drum Ajimai Badu, a chief of a village called Doma, is playing can be turned to something else if nothing is done about it. We all know Ghana is a peaceful country because of Ashantis. If what other tribes do against Ashanti is what they do to other tribes, Ghana would have been like Rwanda or any other conflict nations. In Rwanda, one person just made a comment on a radio station against other tribe, and we all saw what happened. The same thing is going on, and everyone is quiet because it's against Ashantis. Abusia, efa edikan enono na chese dear Ashanti Defense Force kan amaye nyina yate ye ho asene se Ajimai Badu sa adwumade na wahya se no eye twene na wo burum no ai twene na wo burum no se ye nyina ye nso ye ho se ye de ho bagima enye papa e wo hanum sei da bia ne dan nyina obegina meka so obegina simpios na wo kasa oto ede mane eye Asanteman na senka Asanteman enso aye ya adwen se de wo ye no ene the other tribes ewo Ghana man mu hanum say eye no senka yenso ye pese de wo ye no yenso ye to bi man na anka enye papa ewo Asanteman mu hanum say okọ ede etoa so say ye de ani ekokọhye Rwanda nipa ba akọpẹ ene kokọtena eye radio so ekoka asem editi a tribe bi ne nyina ye hui de esi
ewo eye Rwanda obi aka na no atum enam say eye asanteman entia na enyine nta Ghana hanum say no eye asumdwe eman instead asumdwe ne tie no yankoso na asumdwe no enka ho saa anya saa de a de wo say yenso ye no yenso ye be sorry na yaye na chese de ewo ho no ye to aso. Also, this man is seen many times insulting the great king, Otumfuo Osei-Tutu II, insulting Asantes, talk against Kumasi in the same or in the name, telling his history by distorting our histories, lying against us, but whenever we respond, our haters turns into tribalism. If care is not taken, one day Ashantis will respond, and that won't be a verbal or documentary response, as seen always, rather a response that will cause a lot for this country, Ghana. We live in a country where a so-called high court judge can do these things below in a video and go scot-free. Now, just say, the member was so no, and Dormaahene, and Nema Waye, I can't want to say Ghana, and I say Yanka say high court judge, Ebejina, Nipadomu aka, na wafa ne ho ede say Asantemai, eka se de warrior no, yanso ye, ede meka say yanso ye tua ne so ka, ye beka say tribalism. Ena Asanteman enti ne to da bia na yaka ya no atum de didi so nema bia agema badu aye a Ghana man mu hanum sei yaka ya no atum wono so wafa ne ho edi kind criticize a Supreme Court ruling publicly. 2. A high court judge who publicly indicated that whatever a court gives a verdict against him, he will disobey and go to jail. Surely, court gave a ruling in Kumasi and he disobeyed. 3. A high court judge who was declared wanted by Kumasi High Court for a contempt. 4. A high court judge who is having more than 3 court suits against him by individuals and institutions. Not just say the award no as my bedu enkwa nema wakeka wafa ne ho edi obi a wo ye court judge pani say ukodi aniamo ho sem na court efre wa onko asem bi wo honom na say court e wo say wo ba ebeka wonso wo ma contempt ene de keka ho nyina ni nyina e wo ho wosan ma yete ho asese wo no court ebeba emra oni so ampa kuma say high court efre no apani ampa wama na chese de ewo ho no enema nan na Ashanti Defense Force ayehwe meda beto say court no akasa kwampo nensem SI ewo court there is more than 3 ewo court menka say ankwankwe na afei so ekuokuo bi na ede na koni nyina no wabu nani ede aguso osai ede to say and still works freely without anything from these 3 bodies. That is 1, the Attorney General past and current, the Chief Justice past and current, and then the Ghanaian Bar Association. Not just say the ewoho enono. Yeah, twaso. Producer Mr. Ofako asye mame na yen twaso enfa every baby a mesino. Na just say the ajma bedu ho sem kwa ena ewa enche yebekwa homa no so na ye ne Defense Force the president atwetwe enkomo na de ohu bia no ono so e de atoaso e de amayen abusua de ekoso ewo Ghana asanteman mu ha efa ajima bedu ene ne ho ensensem ni nyina e no ya atoaso say yet okay. All right, so a so-called chief at Dormaahene, which is under the chieftaincy ministry, the National House of Chief, the Ghana Police and all security services, the National Security and then the Defense Ministry. Also yet, we have watched his videos. We have watched this same man to make some utterances, insult on other tribes, that is the Ashantis, distorting histories of Ashantis, inciting tribal wars, inciting people against people, and then making security threats words and a whole lot of nonsense
Yet everyone is behaving unconcerned and pretending not to see. These are some threats to our security arena, said by this man. 1, a chief who publicly stated that he will kill somebody without any fear or mercy. Not just said there, and also a chief, okay. A chief who said he will send people to Sampa to cause problems, and he indeed sent them there, causing a gunshot to a police officer. And then the third one, a chief and a president of Bono Regional House of Chief. In his era, there is always tribal conflicts in the region, causing death and injuries because of how he keeps on inciting people against one another. Okay, and then the last one is a chief whose boy shot a presenter, a reporter at a program in the eye. We, as we speak, both the shooter and the main boss are walking freely. Not just say there, and also it's here aha num say no. Yeah, you can't same way we are hene and I said judge out me na wanim ka say ubeku enipa na yentimi enyehwe emfa ho ende keka ho nyina ne nkofo de etuo kobo ye reporter ba ko ani a ono so mafo mo ho adi a omo ne nam honom sa na ensem nom enso ekoso a ewo ye my Ghana mu anom se kam yakwa se obia ayedi a yenka ho ehwe. Having all the videos, all right, having all the video evidences for these reports, if no authority or institutions or individuals in charge to address all these ignore this call and alertness and act on it, we will leave the Ashanti people ready to retaliate to do so, because as we speak, a lot is willing to take the law into their own hands, and we are calming them and assuring them authorities will solve. But if we hear nothing from these agencies and authorities, we will let the people understand the name Ashanti. And say they also can edachero mo dia kwaso nyina no se wo mo anhwe any petition here dey between mo hwe anka bibi amfa ho a said de nkofo any abre said de ekwoso no this year me can say a year of retaliation said de ekwoso no nkofo ayo mo adwen sa na setima mu fo ayo mo se be fa mra no e de ahye se be free say impanifo anka bibia na no manka bibia emfa ho no de etwa to ni petitioner etwa etuo eni enti se yanhwe aka ho bibia de ewo ho a ewo se omo so eye ne de ombejai na temamufo no afa mra no e de ahye omo ensem. Okay, I say in the proverb we say obi nka se podua enhye na se ehye ye bedi no ju. That's just said there as well. If indeed these institutions and individuals mentioned are acting unconcerned about the nation's security, if anything happens, no one should blame us but to blame them. Currently, we have seen the same person distorting the revered history of the Ashantis, talking against the great king and the son of the king, Nananom Bafo and Kwanza Mahene, to the extent of talking against the sacred golden stool. Sacred golden stool. This is the man that said the golden stool or the gold stool is for Diana 4, and he's supposed to sit on it and added that he has problem about the name Ashanti. The same man that said the golden stool was stolen from German Edinkra, okay, and the same man said the gold stool or the golden stool is for the Techiman people. Now he is saying it is the welded. Okay, everything shows his hatred, envy, jealous, and plan to incite others against Ashantis. We can make the country unbearable for him if the authorities sit unconcerned
from now. And see the ajma bedu ne nsam wakeka nyina no fasika dwa kofi ho na yekowiaye na yefitachiman and de keka ho nyina wakasa enti da bia wakasa oya de ya na enye ne ho se nkofo enkofo hu pa wakasa akoka de aka eye otumfo ne ba nyina enkwanza manhene and de keka ho nyina na Ashanti Defense Force and so eka de acho se nsam a wakeka nyina no ye nyina ye woni nyina ewo ehonom abibia ni ayesu betimi akwakofa ababeka cho say na wokan de etwa to also if nobody tells this man anything, warn him or do not see any response from any of the institutions and individuals mentioned above, we will act in a way will surprise everyone. We were quiet and didn't want to act because we were expecting a response and swift in Ashanti proverb that says Penia otsena fiema mofrare nankano sayebu nankarefwa ononso akahu ebi. Again, if he does not stop interfering in anything from the Ashanti state, more especially in Kwanzaa matters, we will shake ourselves and he will understand this proverb from Ashantis that obi into ensanfa inshra the busie for okay obi into the sa enfa enshia the busie for. Thanks to everyone. The new motto for the Ashanti to the authorities in Ghana now is act or react. Oriena or the Etua. So say thanks to everybody. Regards. God bless Ashanti. God bless the king. Otunfo Osei Tutu the second. God bless Ashantis. And na omo essensanye. Na chese enedie de ewo eho no nyina enkamfua no de nyina yeka. And say and some SC nyina sebi enye se enipa enhui enipa ehu pa enche meko na ye ne defense force president no akwakochichi enkomo enye se yehui yehu de ekoso ni nyina pa na mmom no na ye twen se petition dodo a akono bibi ebetimi aye ede afa ho na se si akame akoye se babia aye din aye hyedanka bibia afa ho atimamufo so aye omo adwene se de keka kono egu asanteman eni wasifin no enti yanso ye de mra no ebehye yensem enti de abai omo ka kire ye se omo esan e de ato ye nan so biem na emom efri na enkopem ebra omo akasa ehye animu no se de omo hwehwe no empanifo na se nananom anhwe anya amfa ama omo dia na chese sei de omo bejai emu ama yentimemufo no yafa mbra no e de ahye yensem na ya de yen ankasa ye pese ye no enti ene de eye Ashanti Defense Force avosa e da wabeto ye nan so eno no na chese sa pepepe ena etie abusia manya president e wa hanum say aye ne no e betwetwe enkomo e de afa de ekoso nyina ye ho. Hello opening kese mo akwa baba Ashanti TV Major so nana mejidi se nyame ado bibia boko Kankoko ado bibia boko eni di kwan so se en ha wa nka odi udin ebetudwa ede mama eni wudi bre ebe ha nso so a yefa eno so ntonche mama nti ase oh many how bia Vidiane Nananom president for Ashanti Defense Force and then Ashanti Volunteer Security Association Avosa Mate nana yada wasi bebre ye mo se ka Ashanti tintin bi aba beto ye nan so as I say de kam yakoye sa Ashanti man ye kan ye beka se ye new motto act or react nana ansa na ye beba ene de ne so no petition bebre na abada ne da nyina nkofo busa petition na kasa kwa petition no ede adea okay so mechire mo a petition broni kasa no mu no se wo de ba ye ne twi ne ye bibi kasa mpa ye nti ase pa wo mu a ade bi ti se mpa ne se utwi obi adwene asi bibi so ana in a form of se obu obi kokko se ade we enye na ni nje ho ade we are metimi aye say and ade we enti bibi ti se kokko aye warning style and it's also way of alerting somebody or some
me can say o chu bi adwene si ade bi ase olimu se wonimu eso na wa kire ne die nti a o twi na adwene e de esi ade no so enti petition obi wo niema a hawo ne niema a o dwene se obehia corrections e wo mu behia pepepe you eni niema kakra wo di for nti asimpo ya Asante kazamu sa mom nana beda was bebre yamra ene die yi so ene warning ayeto e de ama Dormaahene nana ene die kwan so makenkan mu na se efri mu ho e ba ya ne de migidi se wona wo enhwemu ni ye pa intani die kwan so we de mema wo ekwan no na letanimu ensensem no ene die kwan so wada ne nyina edi atwere me ne mahwefo nyina. Okay, me da se pa na me da wa hwefo ni watie fon so ase anteman so da wase se okoso na mo pepa edidi dwuma echi se na edikan no mesrem kwatente de ama ne wochi brawi ni krawi enwoma so na se chobe bio opunso nyamekese na ya eye Asante fo nyina so bibia nyame hira wo nyame nka obibia eho na se de obisa so na tie na medical correct adibi wo de wo kan yeni yemfa won ne ma Dormaahene de bi yemfa won ne ema no na mo se obi obehwe lecture mu bia be hu aye de warning e kwa mankrofo ko bi e wo Ghana nkrofo ko no aye de warning no e kwa ma wo mo no the national security of this country Ghana. Yet the warning the kwama the defense ministry. Yet the kwama the interior ministry. Yet the kwama the Ghana police service. Yet the kwama the chieftaincy ministry. Yet the kwama the national house of peace. And yet the kwama the judicial system, which the attorney general and the chief justice. Yet warning we Emma. Now, the entire warning we Emma woman is Eddie warning Emma woman say. And can you foresee? Penina what no female could I Nankan see Bulan California would be moving our Kahopa and Ama Ecoso. Yet in a cancer, you will my mona who be a two was a mimidie or mine noa Dana noa if you are sending the Pipia Jackson say a yasun be mine. Mimidie, let pop a poor penny, let's refer or na so okoni ba menyane mepe ama sanko fuko mapodi nyina ya ehwe ha aye wo mo adwene se wo mo nti na wo mu hu efri se ekotia Asante na meka wati na wotie bi wo se yemfa enihane ha ne enko aprenkes manifie na se obekono na aprenkes man wo ha na niti woda de ken se kan wo kuni oyene basabasa ye bia enka eno ne yedini no ene osa enti ekum eni etiti ne okum ne yawo yen mebom enemre eni the 21st century the pray wo mu no okun fa hwema emfa tuntuma na Asante enku bio at this very time en kyerese Asante ne womre so ojata ota wada wodina homi owana so dwemu mebom ne da wada na wobi na numu kyerese abobi atimdi na numu di agoro da wo beka ne siesi so no na wo sampa ejata na wuti na numu agoro amanfo eni nkofuko bi enfa Asante ni na ho ye ni di yo so gene sa Asante yemre na ebrepi ba na duru a eni pe be hu se ade na ya hwe wo asem wanka no na aduru sei ye de warning na kwa ma wo mo se efri ne ayen krata ba bontene no se wo mo anhwe am Fred Dormaahene an calling you to order. They must warn him. Any warnings them. They must sit him up. And Kasan Treno, I'm a name Jason Jumedina, what you know. Huh? You a best human, you ban Avian or Mompe. We can arrest this man like a rabbit. It will come as so. You bet to me declare not to step foot in Kumasi again. But you invested in Rabbi yourself. And looking at this secretary we are about. Since Uncle Fukuma in now the ship, let another ferry to order. And yes, sir, that is the motto you see down there. Say, if they do not act, we will act. If they do not act, we will act. We live in a country where a so-called High Court judge, criticizing the ruling of the Supreme Court, Chief Justice Ankasa, Attorney General Ankasa, Ghana Bar Association Ankasa, both the past government and the recent government. Everybody is quiet. Your country, say Korea can court to Assembly Attorney General Anyashi,
Chief Justice Anyashi, Ghana Bar Association Anyashi. Sandy Pakuya or High Court judge, the BC that's a High Court judge, contempt, action, I'm going to declare no wanted. And these people, institution of Momuti, IETD. You will remember when I saw Papa Wesa Cafe. What then cross Kuko Sampa or Yapasabasayo. Many know how we see or Sampa. And it to talk them with the car post for. You will national security or Moancasta. You will Ghana Police Service, no. Defense Ministry, no. Imperial, no. You will Omai Moana start up a pro yara. A castle of Dukunipa. A democrat will make them unable for you. These institutions are never putting in empty. And the judicial system will break because of say. This man is a so-called High Court judge. And the Ghana Bar Association, the Chief Justice, the Attorney General, what are they doing there? Maybe the interior, the police need defense them every day. What's your Dokunipa? What's your Bay Basabasayo? A general wire found. Maybe the Chieftaincy Ministry have them and the National House of Chiefs have them every day. Papa say, why you are here? They will call your friend of Dormaahene. That's all you are here. Not suppose a Chieftaincy Ministry, I say, as a National House of Chiefs, I say, not a okay, can't go for people or say tribal differences. No more Kasaya, because I'm more trained, you want more trained or more Sabeka. You need to go. Ah, and this is the time where the verbal response not a Tubika, and people will understand the real people of the Ashantis. Everything is passing. So almost more Kasa said the Yakano. The free now you can't have about we are expecting something better from them. Other than that, we live to see. But that's Nana Yanso that was say na and pray me who say petitions bebre na aba kamia koye say petitions are aba ne so ye hu de efri mu eba ye hu de efri mu eba obehu na response wo say panimfo ya bo mu din ewo mu nke wo so mo de mayen no na akoye bibia ewo ho eno ne sa na eba emu mu abamu ifisa mekai se igbofo yin sensemi petition ebai de keka ho bebre China fo yin sensema ye koche wo mo a wo mo mine na sefo kamia koye se ye petition ne bawi a ye hyede hu asem no pomasi bre pa eba ne sa ya na den na moye ede efa ho Pani Asama would say, now, Uti Awuah ni Ashanti Defense Force, I can do the school and go from fire and Tessama and South of you. And Atibia, you will come to Atibu, you do what you ma it was here. Who be suffer a year Ibu and send some more? Yes, Ibu send some my different petition power. Terminal can say, ya on court 2 times. If Ibu send some you. Now say a Bemagana for who you say. People send some me na yen na say demonstration no yanye because of authors and 17 there be open page we arrested 12 Nigerians and Igbos who massive contention. Okay. Now what you tell we are one arrest arresting woman involved in a robbery. Our woman will master in the monetization of what found for so aba omugo basha wu. Yen in your member in which is 7 and 5. And they hand you over to the Ghana police. Now, and normally, criminal activities, no, they are still under the custody of the police. Yes, a court processes. Or also, you be dealing with now a man, a woman who shape for self to maintain, the immigration, almost yes, and the homo back. Today, a year, and the Lamse wounds and somewhere, no, so the buyer, and so a buyer, and pay the notion that we ourselves went there to arrest these 2 Chinese. I don't know who and once and some the man and the person who involved himself to that agenda was the mass at China for. Many say, almost not some a court to some air copa. And you make one more and you begin now say, if it's your power continent. There's also the appointed anybody, as somebody you could say, say the BIA or your Ashanti memory of Kumasi. And you also see the petition power continent. You can't assume BBS we act. Put your young can you to BBS will be busy. Nana Mate Pa Enche Meja wo Alma Wako. Bija won Yansha
Efa emonra eye Akwasi Awuah eho ensensem no. Minim se nyina yenya bi ahwe ye ka asanteman ho ensem yi de na wode eno atai ato amame. Yenhwe asori dem de yenim se nyina ye kwa eye nyame asem se bi na ye kwa kotie na sabi enya suku dem mo na yakase ye kwokere amamre ene amane na obi oye history akwa kusua. Yenhwe ekwan a ofa ede kasa efa eye konfa noche Ashanti history ho na na eni die kwan so ne kwan so a eno no empo anka wo se saa ena esi ekọ no ana. All right, that's a part. Me and me no ka say because me call Akwasi Awuah sorry. Okay. The popular of Zion Church I welcome. Na me ka amana sipi amama 46. Me for me so no enko pan sa wan pan shim se me call Akwasi Awuah sorry. Asema wa kan yen fan tonchen. Ye wo ye no wan hwe yi a ye be ma na hu se won tie mi yi pa e ye me di function America. Enye se me be ye me ho ko the jump me ko won tie na no de nya hwi eye hwi. Ye wo ye na offer a legion bo emma the tradition and culture no. Elijah obabe ya mo se Ezekiel mo ba ye no ko omo die ni tie ma ahemfo a na e wo oman ni mu na say and concept of young people about what they come sa ayonfo no so why here na sore no obo relocate from Kumasi to the place and in cool people free oga da kusuo e ye one na make kasa semu e nya go the God we serve nya me na yitin na chia wo ho na tie ni mu na me de penasem so wo kire no say nya me no nkire wo se the insult the church ya wo biso e wo na dia wo yi wo se mo for Kaiser de ma Kaiser na mo from here ready be mami ewrade into wo se yendu wachi yenso nyame e kwan se nsu yati yendu wachi asore dem ye kanya nkopɔ asɛm kyerɛ asore ma ɛna ye ka akɔ asɛm kyerɛ asore ma ɛna ye ka asɛm mo de ma asore ma ni mo ngi bɛhye asore dem no de ne ye wo nyame asɛm na ye ka enti sɛ o nyame asɛm ka on kan kyerɛ ye pila of Zion fo yemo enye obi history ni obi ba kwasɛm ɛne de wono ate ne wona so ɛna wodi and you are giving a deep prayer that you all come across the Debbie. If he continues with this, and right from we will see him, we will go to him, and we will know what to say over there. You get the more report to the mouth. As I say, you hear from us. Because a brass of folk the can say, one wine the war, he will be one white cast and say, movie and a number for one white. Young Trasso, we went to him. You call him up. Neither for Trasso 101. And someone waka same. Again, chia, everybody saying, what you we are just here, yes, you're true bika. Yang, you just anti-maybe we did this year, so yang can you will be a good man. Yea, you says, I was saying, yeah, you will be about you, many people say, therefore, if you come in a cabia, you go, you catch them, not so big, you know, over the money as near 1 year. You mean that you do the or for that's our monster. It is a body or you know, maybe you try the info, make us say Yawa, intimate you come as an importance. And it didn't fit America. Nana beda wasi bebre enti petition ya ene aba edema media houses ni nyina no yenhwe animu enkonkodru emresen enasen ene bi amode ato ansa na ye moto ya say abai act or we act no enso asi asha ase. If remember the Kusi Friday, we are expecting these people to come out. Only one of them to come out to say something tangible. And yes, said if they do not act, we will act. Na beda wasi bebre na ukoi die eni die kwaso fa kwanya we so na fa afutuo efama eye emabunu a onwo ya santeman mu ha ene Ghana nyina yenhwe ne ekokoso ne ahemfu bi eye esan panimfo bi etwa ede ato ho a enye esa papa no a kam yakoye se wo mo a wo mo ba ne nso ye beka se o ebia ye nana bi anase pani bi sei na wo ye enya kwan pa de na nso onim se sei do ye ne de ono so be fa sa kwan na so ene de kwan so fa kwanya we so na fa afutuo efa ema ye nyina. Yes, for the community and master for the Opia, which was Antibiano. Spread you who can see your fan, or anything who can see your fan, any bread or time, any when you be and I'm an ebandisi. Now, the Canadian cassette, a tom and this Sanya or son Takrache. And yes, you can just feel Muno, the Yamede Mayan, if you ask me,
Isa nkwani ekura owa ade bi efra no iron domi a wode kono ntokwa obi ani bi ewiase we mu Egypt nkwani e wode pyramid obi ani bi ewiase we mu ya consider America to be the superpower when obi ade bi ya ewiase we mu a Asante nkwani wo sikatwa ejisika kokwa onyankopon na ate na hwenwafo na okonfa no tedede na nanu nwini wo more eji won konya tuntum ene ye boto eka pipinse efre na nanu komoye wiem ebe otwadi ampo nyankopon ko no soro na saasi eyi sikagade ma ne mai eno so no obibie no ogu biase ne wiase nyina no obi abepa history figure na akwa untumi fa nko without so project the sacred gold stool ya Asante Fordia ye de obi atia enti no de oso won tia tia won so pese obi ye bi ma no onko mo bi ye bi ma no ai check ye won ye wo because ye hu enkophobia na nse o start ko ye bi o mo fu pia ne da wo mo kwa ai o be copy but ntumi nya no original se de tie enti ni de me ni bi aka chi obi ye ma na ka na fun kuna ye mo nya no Asante Fordia ye bi kuna sha me de wa mo se mo biara enko so nya ni kase ye Asante se mo no onko fi nya ji ni nya di obi ye ni de obi ka ene bi bu wapem yinya me de tom ye ndi che ye wo pie ni bu wiase no enu ni sikega na enu na ye kro epeja mo eye ne de ye pasie ye no epeje won ti ase no obitu ma ye de obeye no nti yo bibiara ebum ebinu ko ka na sikega no ye eye de trafo dia enu mo ko wiahe peja to ko episi eye 1701 reason si to kwale ba reason ba ko man to kwale ba ye ne se itu jakarisi Asante fo ne nkofo no maka mo abomu no wo mo ye sikega bi a wo mo te so no wo de yo ba ro da wo mo nyaso wo ne da wo mo anu ada type wo famre no eno anko ene ko fa to ko iba e ye de ne to ko ni mo fi ya kan ye ko pa eni ko ko ka ta se mi asa be ka se sikega ne eye jama di gradia ena na ko ko fai sikega ba 1701 jama di gra eni eye na ko ko ran to ko course eye 17.23 it is started no ko si ye eye de se sikega ne bai jama di class e wona wodi ya o ko ye replica eye sikega ni bia o person to transfer ye ko pro no je hello eye different from sikega kata na nanu mu isi ma ye no ebio sikega ne bi no mo se ne eti ma afroja ipa ko kasa se mi ya eye ajima be na kasa anse mama kan ina ai na oje pa bi bi se o sikega no fo no eye rose enti won pe ma di fo ni bi odo ma aso mi ti ye bi ama no o mu ye bi fa ma no ti me de meka ti me ne ma Asante fo na so bi an kana command to you be so now be proud of whatever you have because Asante is a great asset given to us by God obi enti me nya Asante ni je se wo enya ade ye simple sa se be wo ato ade se bi enya easy eni ko na ni plan ni bro ti me se so bi an oso na wonya na Asante se mu ye e ma bibi an bu apa na mas Mase nana yeso yeda wasi bebre bibia ni a ye besan aba wo nchen na de ho bia no wo de asom ye yeda wasi bebre all right abusia na chese nana agenim Boaten president of Defense Force ena yene no ekotwetwe enkomo no enti se de osika ye no e free enne joyi ekosi fiada ayewo yanim ye yi ena wo mo ehwe animu se empanifo ya obom din a ewo se mo ena nka mo ka bibi edefa de ekoso nyina ewo asanteman eho no se mo anka bibi amfa ho enkonko si fiada de a na chese act or we act now no and also ashe asie eja ye na ya sorry eso na mamenka asem we afajo said de na jeni Boaten esi kan me kwa na minim so kwa friends akwese Awuah so na said de wosi kan nsem no wo se enye se wo kọ asori wo ho nti no obeka se enya hwe dan de sanke enya sankofo bi se ye wo ya Asante mem ne Ghana aga ye ka ya tumbon awapam dase Asante Youth Association minimum se wo mote yache but e fa baby no more freely Asante mem sa sure adai because se mote se ku ya enkedi se Asante mem na se within Asante mem no enoma bi ewo enipa fingertips because se ensem bi ama da ben no no to me release press release asem bi ama winim enum se ensem no aba yesi ewiase nipa mama bibia
nipa mama bia ehwo otan okay asatena no de bad no more put into places and can you hwe krampo no ye wo ebia other radio programs TV programs week in week out even within weekends ye chere we Ashanti ni say na disa wo ye babuna say na disa otumbo obra na esifa ejitem bia ye betwen ama nanajima bedo abeka bibia ansana ye hu say Ashanti youth asori ana on say what you kokoso wo ye na famudi o but enipa ni bi ewo mo no titu leaders wo mo nya kwanyom kutatumi no wo mo nso adina na hwamo ebi ti say other regional ministers wo mo twam including the otisui wo benya mayors bi ewo wo benya police commanders bi a wo maba wo benya soldier mpanyimfo bi a wo maba titu so wo ba no benya say degree no Asante mema ya no mo input no any saying but what am I say one more input na any saying mo Asante Youth Association sesi apa yebusa omo paase ebia omo members pan ye ko omo icons ma omo hold membership card pa do omo yese enye toda nye se bia that tax no da so ana bia wo be sorry na oye because that press release ya oye say media house no anfra wa be ni what is the working place everybody will put into place are they willing say apart from no ebia week in week out to be akwampo ye board media house so no epunum so at least 10 minutes to 15 minutes bia no ebia monfa man show so and as within weekends yen so yen church bibi emfanfa Asante man ho enya nananko na beka to obi se mo Asante se mo hu hia eti se ye dia mi de oye no eti se de wo kan petition ni pi akọ enso dodo ben a petition no pi akọ nanso no dodo sen na atumi aweke dodo sen na atumi aweke so se waso oye adwuma ne de a ono ankasa no sofo se na wo si kan eti se de kan ye no bible na ekitayen no enwuma ekoso nyina no enya de se ye de ani behu ye nanso ne ye flow plane from hasei ekwa akohwe no ma esiye ye tigana mem ye tikumase hasei daben ana no ma konfa noche ye no yetumenya daje se ye mana ya wo om no ye yire na ye no omote ye kunuma ye no omote no ebia weekends we ana holidays we de ye nko ba bia na emom ye tu anamo akosa ansra hwe because moment obo wakora ya wo swana wo nyini ba na wo hyase edi saa no ma ni nyina wo di saa no ma ni nyina no hye no na se toto no na wo nyini no na ka ho no correct ni enya saa no ma ni nyina eni ti ye ni ankasa ye di ho dem afen so no ye nananom a wo mo hwehwe saa emia we sie no so wo ma ho no so enye attractive okay no mabu ho a wo betumi add into it said ebe ya wo ko ho betuma hu se ba ensta hwe no betumi ayede ayefe said ebe betuma attract nipa ma ayede amana ko but etoda tito de na ebi wo krampo ye je na jeje mu a individual krampo ne etoda ya wo person wo mo kan na se bi betuma raise fund bi ne yetumi de renovate ho a this one shouldn't be eti se ye pese ya Asante sem no ye dua me anya me ametie ne se se opese wudua Asante sem wo mu amofra na wo mo ban wo mo ene di se wotumi ka che wo mo young enti e basa na edidi wo mo adwemu sa akofum so mo de bewu odo se ye no ye kan ye de so ye gitum se ya Asante fo but empanyfo no enhyase abrofo no sa no mo de wo bon se ne bani so no wo de ne koto wo de ne kowi on se sa even po eba in terms of football wo so na ne papa asase no wo de ne ko field etu obenyine no se team we no pa sa so enti na bibia di no mogem enti menum se wo mo ye bi ana so mo asase ye nyina so ye beta echi but se si ano wo mo ma education no enye den
entumi enko so eto da se marketplaces krampo na this omode other informational van bi kosi no omutumi bodawro ema ye maame no omo krom omo we na omo nyina nso tumu se na esi kwa ni nyina mfi se betuma abo ama wasante se baabi obeduro bia nananom ye omode wonso betuma ya wode na wonso bibi aso tuma ya kan ejanko so me da wase bebre comment section me hu nyina Patrick me hu nyame kese me hu Isaac promise me hu so wode ewo ahanom say Patrick Kofi me hu wo ediomi owusu me hu won so pa Martin Eric me hu mo de ni nyina Chief me hu de Ashanti Defense Force me hu mo so mo de no ewo ahanum Selina me hu travel and see me hu mo so mo de ni nyina eja wo bi ade betwa to ye sori a ne sa me nim se ya hwefo na ene beda o mase na obi ama na Ashanti se mo hia ene de hu hia ai Abusia na chese ene dwumadie no aha ena yede nyina ebesi ene ma no dro na ena yede besom obono chempem ende keka ho ena afeso Akwasi Awuah ho ensensem avosa ene the Ashanti Defense Force omoso petition a omode abadama all media houses ene penifo mo eyo my Ghana mu hanum se nyina ene ne manager nkoso esi nkonwa a yede nyina eba ebeso mu nyina nso mo san hu se ye ne eye president a owo ho eye na agini mboaten enso ekotwetwe nkomo ma ne kire yen nsem no nyina mu eyi a chese ene dey de ewo ho no efiri ene edwo edikosi nyame ye adom a eye efiada ewo yenimi ena omo hwe enimu se empanifo mo ka bia ewum no omo emra na de omo de abeto ho no so omo so meka bibi enfa ho na afi asomdwe enkoso a entna asanteman ene Ghana man mu hanu se nyina eye mo asantesem no enkoso a ehia wo medawase sa ojibre na wo hwe me eye asanteman so professional photo studios ena afi so Grand Echo Cabinets and Adabov Steel Complex Limited and edejete esomasne emamti de dwumede ede ebrewo asada kese emfa enko ema eye crew ni nyina me manager Morgan and afi so Billy Black me DOP bakope eda obibia sese ojibre na wo hwe me amede dwumede ho chame media ne ekua paka asanteman so TV esomosomba amen na konfa na tia no so bosom suman oye boka sure ade bosom so anu asanteman ni etwa ni ti wo bantema ye twa ni ti show ani esia ni ti ni di kuntunsine ni kwa ukugwa makoni kuro makoye program pen makon konfa na tia busuam akodi details what do you say at the age of 13 years girl na konfa na tia repu no ana ntim jakari den kira hene akofa ne de batu prison that time no obiri yeboa ana na ye Asante ayi no wode ma o se tutu so ya Asante nkabomu o release no wode ma o se tutu so ya Asante nkabomu the nature says o se tutu kokochia den kira hene because na den kira fo di Asante fo so edu okwa no na konfa na tia the cage o the prison enti na ni bo na ni ma no ka chansa nana akonya bi de wanim una abenya nti amira wa tia danji ahena wo kono ana wo sira se fa bosomfo mame no nkoya me boso ana danji ahena so wonya wo wase mepe wo de na wo de ne ba no amfana amadu kumase o o jani jamaase nti wo bona aguna hene aguna jamaase na konfa na ti na di ho hene de mira o sa tutu ya no ko ba pasante akonya di no mo kire na di ne ko ba mkotwa ne ti ye twanity no sekaya di twanity ena sigi ho na ya go hu concrete accident so eye musuo sekan obi esuro so de be koni fi Asante fo twane mene wo bantema ya tini twanity fi so obi obeka so akwaji owu aduro ba bi oboa sekaya di twanity na sigi no eye musuo sekan ye mfa nkofie wo wu ya na kwa mi tiri wakase suowu ya nantwie be firi wira mabade obache no yemfa nani akonya nantwie ne kum nipa duoso na na kwa mitiri twie na timiti wo nantwie na tena no so na yedi nisi akonya woni ma ya betum futu agu ani wo school so ase de ande akoji wo papo Asante Manso TV. Yes,